الرياضية في أول ظهور يمكن له إعلان من بعد المباريات. نبارك له النتيجة. مستوى الفني الاتحاد بدأ يعود في تصاعد هو من وجهة نظره. Félicitations pour le match et soyez le bienvenu sur la chaîne de Riyadiyya pour la première fois après un match. Alors, après ce match-là, est-ce que tu vois le niveau d'Ittihad, ça commence à venir Ouais, c'est vrai que l'équipe elle a bien joué. C'est pas évident de marquer 7 buts. C'est la deuxième fois. On a marqué 8 contre Katsia et 7 aujourd'hui. J'espère que l'équipe elle va continuer comme ça. واقول لك الحقيقه، يعني حاسس انه المستوى الفني للفريق بدا يرجع، خصوصا بعد الفوز اللي سووه مع القادسيه اول 8 ودحين 7. يعني في نظره انه يعني مؤشرات كويسه على انه مستوى الفريق بدا يرجع ان شاء الله. لكن ما بين السبعة والثمانية مر الاتحاد بظروف، لكن خلينا نتكلم مع وندل. ما بعد هذا المباراة، ما بعد هذه النتيجة الإيجابية، هل ممكن أن الاتحاد يعود إلى المنافسة؟ Après ce résultat positif pour l'Ittihad, est-ce que tu vois l'Ittihad va venir en force pour, comment dirais-je, pour jouer pour un titre cette saison? Ouais, c'est vrai que c'est difficile. Il y a Shabab, Hilal qui sont devant. Ils ont énormément de points sur nous. Mais le plus important, c'est ça, c'est de retrouver l'efficacité, d'être costaud sur le terrain. Et voilà, et essayer de poser des problèmes à les autres équipes. أقول حقيقة أن الوضع صعب، يعني رغم أن وجود فرق كبيرة يعني متصدرة دحين ويعني مبتعدة علينا في النقاط، بس إن شاء الله حيكون فيه اسمه. يعني هذا دوري فيه يعني فيه أوقات تعدي فيه فرق بأوقات فراغ، يعني إن شاء الله حندرج الوضع